Target tayo dito church. Salvation. Amen. And then, ilito yung sunati, baptism the Holy Spirit, the power, and then healing, deliverance, miracle, prosperity. Amen. Can the character of God. Palakpak kina po Diyos. Hallelujah. Sumayat nga data yung manan. Padasal na tati kung amang disturbo pero I am healed. I have my Jesus. He is my strength. He is my life. He is my everything. And so with you. Palakpak ka na Jesus. We have the power. Amen. Praise God. Nung nangabak tayo dadaduma, mangabak tayo matlang ito sa amin. Hallelujah! So I believe in that. So, kayo mabadari dyan, just pray. Just claim the Word of God. Amen? Because, agbaligi tayong agbaligi po kanya na, nga nangayat ka na tayo. Hallelujah. May sabay palakpak ni Jesus. Okay. So now, tuloy the message about the Holy Ghost. Matthew chapter 12, verse 28. Pakibasa. 29. Okay. So, dito yung ibasa iti message sa'yo tatang. So, naisursuro ka na kayo, the best nga kadwa tayo in life is the Holy Spirit. Iso na dahil the part of God. Ngayon baon na, kanagitimang believe ka ni Jesus, nga mangkadwa kadakwada till the end of their lives. Amen? Iso nga Holy Ghost, iti number one nga partner ti believer tapnog success. Verse 28. Basa ka na kayo? Iti King James. But if I cast out devils by the Spirit of God, the kingdom of God is come unto you. Itiket ko nga i-share ka na kayo dito iti power ni Holy Spirit nga binmaba ka na tayo, tinyig na ka na tayo ket kingdom. Nung makita yo, dito'y verse 28, iti tungtungan dito'y kat ko question da ni Jesus nga mangpakpaksyat ti devil. Kat kuna ni Jesus no ni Satan kat cast out na mo lang ni Satan ang agbayag ti kingdom na. Ngam! Kuna na yung verse 28, no kas out ak ti demonyo, pabayan ti Holy Spirit of God, sigurado the kingdom of God, adan ka na kayo. Inmayan ka na kayo. So, dito tayo nga maawatan. Nga doon naging ka ti Holy Ghost, you have the kingdom. You have the kingdom if you have the Holy Ghost. If you have the Holy Ghost, you have the kingdom. Hallelujah. Timay sa alam nakita yo, nga inject ti Holy Ghost, yabiyag yo, kingdom. Pagarian, turay, power, in baba na the kingdom in the heaven, ket inyag na king ka.
Tapno da usaram nga power. Hallelujah! Kailan makita yun ay? Nga adakin ka ti Holy Ghost, adakin ka the kingdom. Mapan tayo ba eh? Tinaduma verses, Romans chapter 14, verse 17. Basa? So makita yo, the kingdom of God, han nga panangan, ken panag-inom, no dikitli, kinalintag, talna or kapya, ken rago, iti Holy Spirit. Holy Spirit, tinangiyag ka na tayo ti kingdom. Without the Holy Ghost, awan di kingdom. Agpaiso ni Jesus sinang i-workout, pero Holy Ghost tinang i-manifest. Hallelujah! So nga adakan ka ti Holy Ghost, adakin ka ti kingdom. Anya da ibagbagak iti kingdom? Anya ti kingdom na gado? Ti kingdom of God, righteousness, peace, power, joy, health, life, light, love, nyapay, victory, prosperity, tanga pobre na ito yung kingdom, baknang na ito yung kingdom, authority, and dunamis power, dynamite, creating power or creative power. Dito ti kingdom. Isu nga, disinumrak king ka ti Holy Ghost, insarak na rin nga kingdom. Kailangan, agbiag kayo nga kingdom, ureda ka dito'y earth. Ta dito'y earth, ada ti kingdom of darkness. The kingdom of darkness, kingdom of Satan. Nawasan niyo? Kingdom of sickness and diseases. Kingdom of evil. Kingdom of trouble. Kingdom of death. Yeah? Now by the kingdom of Satan. Kingdom of poverty. Kingdom of pride. Kingdom of lust. Lust of the flesh. And lust of the eyes. That's the kingdom of Satan. Di makakalaban lang ijay. It's the kingdom of God. So kailangan makita, you have the kingdom because you have the Holy Ghost. So tihan nga mang-receive the Holy Ghost, handa ma-receive the kingdom. Tinang receive ka ni Jesus, so that maka-receive the Holy Ghost. Kung ti ma-receive mo, nung ma-receive mo the Holy Ghost, nagano ti ma-receive mo. Pero ti focus ko tatang, ma-receive mo the kingdom. Kingdom of power. Kita dyan nga kingdom, higher than the kingdom of hell. Kingdom of Satan. Isu nga mabalin mo nga kas-outen ni Satan because mas higher the kingdom nga na-receive mo than his kingdom. So, kano ni Jesus? Kung kas-kasautak ti demonyo, kas-kasautak iti power ti Holy Ghost. Ada kanyak ti Holy Ghost, kunana. Ada kanyak ti kingdom. Isu nga no pakpaksyatak ti demonyo, iti Holy Spirit, ada ka na kayo ti kingdom. Kailan makita yun ay, and then use it. Use to fight. Use to overcome the kingdom of darkness at any time, at any fight,
Kas kumakaniak. Ngayon nuwag pausar ka kini Lord. Padasan da kayo stoppen ni Satan. But kailangan nga mum, the kingdom nga ayan mo is higher than the kingdom of darkness, than the human kingdom. Na ito yan ti kangatuan nga kingdom. Full of power. Shoo! So nga na dyan ti pa-fight ko in my life. So nga ibagbaga kada kayo, nga watch and learn. Kita nyo, kaya't na kayo stopan ngag-preach. Madi na ngag-preachak. Amo han nga Saturday, hanga Sunday, meti kaririknak. Ngam no Saturday night, padasanan i-start na ijay. But I have the kingdom. The kingdom of God is health. Kingdom tinatuturad. Nakakita kayo? Nga dati, takrot the kingdom of God. Tayan tatakrot the kingdom of Satan. Tinatuturad, kingdom of God. Woo! Amen? So magkita yung lahat. I'm still here. Preaching the word. Natuturad. Iti taga kingdom of God. Moyo, God is preparing this ministry for salvation, baptism, the Holy Ghost, healing, deliverance, creative miracle, this coming days. So makita yo, terteraan na po Diyos ti doubt dito'y. Bibrikan na naging pride. Because kailangan na ma-erase up iti army of God na full of power, full of the Holy Ghost, matatapang. Hallelujah, laman mo yun dyan. Kabayo, yes, amen. Kunaya dyan. Hallelujah. Amen. Amo nung makita yun, the power of the Holy Ghost, isuti mang patulad ka na kayo. Because if you have the Holy Ghost na isurok na palabas, you have God. And then na-receive ni Jesus the Holy Ghost, Acts 10:38, He went about doing good. Napan nga nag-aramid kinasasayat, nag-agas si masakit, kan karigay parparigatan ti demonyo. For God was with him. If you had the Holy Ghost, God is with you. 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 The creator of heaven and earth. God is with you. All of His power. All of His authority. His name. His grace. His blessing. God is within you. Be not afraid. One and the most greater than God. Hallelujah. The Kadwam, the creator of heaven and earth. Woo! Palakpak ka na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is with you. Tagararamid sa miracle. Diyos, not you.
Makipartner ka lang. Tausaran na ta imam. Nga madmadidi nga ima. Shhh. Adot tinakaw na. Awali na adot kinadil na. Ubing. Pero din ay lansa. Jay iman ni Jesus. Binayada na jay. Nga madmadi nga imam. Tapno jay holy hands of Jesus. Kagwek your hands. So use your holy hands. Amen. To heal the sick, to perform miracles in the mighty name of Jesus. Hallelujah. God is with you because of the Holy Ghost. You have the kingdom. You have the kingdom. The kingdom turay. The kingdom adati ari nagturturay jay ket adati power na dadang kingdom ket dadang kingdom and his kingdom will reign over all the earth. Hallelujah. Jesus is the king. We have His kingdom. Naalayo? Kat amin na kingdom ni Satan under the kingdom of Jesus Christ. So we are more than powerful than the devil. So kailan nakita niya? Because you are representing the kingdom of heaven. Pakita ka na kayo. Nung na-receive yun ni Jesus, ada kayo na dyan. Pero ti Holy Ghost, tinangi manifest. Nangi work out. Mabantayo dyan, 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Basa. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We seek for Christ to believe. Come back to God. Okay. So, ano di makita yun dyan? Ambassadors. The believer, ambassadors of Christ. Ano ti ambassador? Representative. Iti maysa nga kingdom. Maysa nga country. So ano ko na dati? Embahada di Pilipinas, di Amerika, i-representar na di gijay. Nga ambassador di Philippines di Amerika, iti Pilipinas. Iti Amerika. Dito'y mat, adati ambassador ti Amerika dito'y, or embassy, American embassy, i-representar da ti country ng Amerika. But praise God, han nga country dito'y earth, i-representar tayo. I-representar tayo. The heaven. Our citizenship is in heaven. We are here on earth. Dato to earth. Pero tagalangit tayo. By the Holy Ghost. Igan tayo. The authority is in heaven.
here. Your will be done on earth as it is in heaven. By the Holy Ghost and by the believers. Nagkinagamit yung testimony. Ako na ni Brother Mario. Nawan testimony mga kasayawa ng amumi dyan. Hanggang sa nga born again. Kailangan makita yun. Kailangan nga ito yung Word of God may apply the biyag to individual. Alang ito yung group. You need to know in your personal life that you're ambassador. Woo! And then mausar yun eh. O yun. Pero di bang mangyari ka na kami? Ano ti testimony? Ano ti may kararag ka na kami? And then padasan ti devil, kalapadan ni Suda. Adapay agparang kadakwada to hinder them. That's the work of the devil. Amo yung amin. Naging man of God. Ngamap apoy, makikita ni Satan ni Jenbirno. Amuda, naging man of God. Preacher, ngamap apoy, makikita na Jenbirno. Makikita na with the whole world. So kaya tayo depende apoy. Naging man of God. May sa ito yung ministry, may preach the healing, deliverance, miracle, kaya't nang istapan niya eh. Masan nga mabalin? Because the kingdom of God is kingdom of miracles, kingdom of health. So makijoin kayo gadi. Tagtaginap ni katugangak ni Mama Mi. May isang agsapang ko na daman ibagak. Nada ibagam. Nakita kayo derabi. Ada tinapanak ka na sipngat. At naiturong ka jay. Kat naipanak ti may isa nga kubong. Pag-step ko di ruangan, nag-light, kat nakita na kayo, ngayon kukulong na kayo dyan. Linmag to ni Chula, kung nata anak na piman. So, ang sister. Linmag to, ngamsika. Katada kayo dyan, ay kukulong dyan. Barilis. Nga, nalati-latian. Sa pikinargaan dati danum. But, hindi kikita. Napiksamot ka no ti kararag mo. So nga pispisangan na day ay barilis. So nga pinmanawa ko na ta, napiksamot ka no ti kararag mo. So, dahil ko na, ado kaya mang gagamon ijay kung na katsan lang ijay ado dito'y Pilipinas, ado dito'y Africa, ado dito'y India, amon na ijay witchcraft, the preacher of God. Nagidamang bi-preach nga talaga kini Jesus. Kamdi mabutang awan anak kabutang na yan. Ngam dito church, hanto yung agparparamag ni Jesus. Tibagbaga tayo dito eh. So, apoy ni Jesus. Makikita na di apoy di ulo tayo. So nga, magkakararag na rin dyan. So, magkakararag tayo mat. Palakpakin na Jesus. So, kita niya, prayer. Isutin ang pisang ijay, drum, barilis, nga diyang. Woo! So, naging niya prayers tayo.
So nga ituloy tayo. Hallelujah, praise God. After this, decide nyo mapno ti Holy Spirit. Nung na-born again kayon, baptism the Holy Spirit kailangan nyo. Kaya lulangan nga rumwar the evidence, the speaking in tongues. At no adamot na giday, trabaho ti demonyo, then try to cast out. Use the power of the kingdom. Matthew 12:29. Basa. Okay? So dito'y, ano ti mangususar dito'y, may scripture, iso nga, sakbay ka no, nga planderam, samsamam, ti balay ni Satanas, baludampay. So nga dadaday kwada nga, I bind you. Okay? Dapat may isa, anyaman nga baludom dito'y daga, mabalod sa dilangit. Pero my question is, nalpas ngayon suro-suro ni Jesus ay, ijay acts, awan mo lang tinang usaruray may isa. Karagiti disciple, awan mo lang tinag-cast out, nga I bind you. Why? Pero, ang kayo mamasaksakta na, inusaryo kinususarin nyo, it's up to you. But kahit kung explain ka na kayo dato'y, amuyo, dahito kat, nakas out nga rodan ni Jesus, ti demonyo niya. Kinasakas out nan, ti adu nga demonyo. Kat nagriri, dagiti religious group. O reta ta, agree damat ka na tayo. Tado ti may deliver. Amen. So, kung ano ni Jesus, nung kasautak, the demonyo by the Spirit of God, surely, the kingdom of God has come upon you. Amen? Hallelujah. Ito ti topic. Sana in pasarunod ito eh. Sana ko na nga, or else, alam man ibagak, inayon ko, kunana. How can one enter in a strong man's house, kasano nga sumrek, iti may isang tao, iti balay ti strong man, no saan na pa'y, nga, anya, except, he first bind the strong man, and then, he will spoil his house. Kat nakakasout lang, ti demonyo. Ada pa naala yung message dyan? Kaya't nangasawan, binalod nan the strong man. Iso nga, kaya nan nga spoilen, chay house na. Tahaan na mabalin, kakasoutan ti demonyo, nuhaan na nga binalod ni Satan. Haan mamabalin nga makas out ni Satan nga strong man, nuhaan mo pa'y nga baluden. Iso nga katikayat nga sawan ni Jesus ito'y binalod kun. Iso nga paksyaten yun. Be bound! Amoyo, han pa lang nangyari di cross. Colossians 2:14 and 15. Han pa lang in pabuya isuday di cross. Pero, idin mayon the Holy Ghost, nabalo din ni Satan by the power of the Holy Ghost. Iso nga mabalin mo nga kasauten, tanabalo din the strong man.
Iso nga awanan tinang balbalod, nga apostle, taamudan, they are bound. Iso nga makabalbalod ka, ipalagip mo na lang, you are bound. Nabalod kayo di cross ni Jesus. Diyan ang in-display. Pero di saan pa lang nga natay, o renuhan nga na i-display, amon pa yun ni Jesus, they are bound. Tadan the Holy Ghost. Nakasangputan the kingdom. Hallelujah. Sinmangputan the kingdom, nga nagapuja heaven, nga nang balod kanya na ijay, nga nang itapwak ditoy. Pinalod na ijay, pinalod na Michael, by the blood of the Lamb, nga uray palanghangan ay lansa ni Jesus, intapwak na ditoy. Itata, kakaasi ko matitaw to'y lubong, ngam, sinmurot kay kingdom. So nga, binmabad kay kingdom, nga nang itapak ni Satan ditoy, tapno apan na ituloy. Nga parmakan ni Satan, ijay life mo, by the power of the Holy Ghost. Alayo ti revelation. Tasaan nga mabalin nga makasaot. Nuhaan pa'y nga mabalod. Iso nga binalod kon. Iso nga makasautan. Yeah. Iso nga ijay aks. Awanan ti ay bind you. Amudan nga di are bound. Amudan nga naabakdan. Iso nga ti bagadalangan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Woo! Dahil di kaya nasaon na yan. No, then the Holy Ghost, the presence the Holy Ghost, tinangbalod ka na Satanas. At then the Spirit, nga mas higher than them. So under the control of the Holy Ghost, uurayan lang ng the Holy Ghost, nga dagkumen. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mauawatan nyo na gitoy. So nga, if you have the Holy Ghost nga daking ka, tinangbabalod ka ni Satan. Or orayan ng agkuman ka, tapno itwisnan. Tapno kigtutunan. Amen. So, kita nyo, the Holy Ghost di, the Genesis, adan nga gargaraw, jarabaw ti dandanom. Nababalo din ti aming nga creation, iti power of the Holy Ghost, maururay langan the word, tapno, aksyonan the Holy Ghost. The same, gana tata. The Holy Ghost, ada in the heaven, ito'y earth, under the earth, higher than any creation. Urayan na niya bilinam. And then, it will come to pass. It will work. Hallelujah. As far as yan, naging the evil spirit, ije rabawda, or ije aglawlawda, matitil na ti Holy Ghost. Because the Holy Ghost is everywhere. Awan man di uneg ni Satanas, the Holy Ghost, but ijay outside da, agpikpigargar da tiputang, ijay presence of God. They are bound. Napalod da tiputang, ijay presence of God. Yung ti ayan tata, ti agkuman, you and me. You and me. Amen. Praise the Lord.
ado ti sursuro ni Lord kada tayo. So nga oras siya, ito yung pagpagnak, ado ti sursuro na kanya, nga mas deeper, tapno rumwar, nagijay nga miracle ni Apo Diyos. So now, you need the Holy Ghost. You need the baptism of the Holy Ghost. Desire nyo, kasanote kasan di mang receive the Holy Spirit. Believe in Jesus. Repent and receive Jesus Christ in your heart. And after, nga nagbabawi ka, di basbasol mo na receive mo ni Jesus. Ibagang, Father God, fill me with your Holy Spirit. I receive. And then the power, the Holy Ghost, amang puno ija life you. And then the speaking in tongues. Kunakmanan, the Word of God, kailangan may experience it individual. Now, want the testimony or want experience mo, iti truth. Awan pangkitaan nga you are true believer. So, you need experience. So, tuloy tayo lang ang minister. We believe ada ka natin yung Holy Ghost. So we have the kingdom. The kingdom of Jesus, the kingdom of God, power, salvation, blessing, healing, deliverance, ada amin siya. Kinarangay. Dati tunay nga nang receive the kingdom. Hallelujah, let's pray. Father, I commit this church unto you. We believe in you. We believe in your Son, Jesus Christ, and His finished work. We believe in the Holy Ghost. We believe that you are still the same. Ada ka pa lang nakasidi ta kinitiag na nayon. Ahanga nagbalbalaw ti power mo nga mangisalakan, mang-forgive, mang-baptize, mang-empower, mang-pasalunat, mang-pabaknang. So, the water ko, Father God, the water me kadagito yung congregation, ma-open the revelation na dito'y hinggana at ipanakamumikin ka kat kasla maysa nga tao nga kasasaumi nga direct nga makicommunicate ka nga Diyos iti langit dito rabaw talaga kada kami, Father. So commit ko isudakin ka in Jesus' name. Amen.